Matijong achik lo ni phai Crescer Kebarni Paklongkam KSA Head Branch atum Arpu Kimi Kedeng Amai Kang Nipon Assam Tea Tribe Student Association Nilipsa Branch Hoipen 4th Jhumur Sanmilan 18 to 19 December 2021 an Bogian Tea State Playground along Kepamanpon Kardom pininili LK News Thanjebang Phisa Mimonjumi Teron P non birtang ton penarju ponikha Lakhain ko rapho Nilip constituency kaparlo Assam Tea Tribe Student Association Nilip Sub Branch Hoipen December 18 to 19 2021 an Bogian Tea State Playground along Fort Jhumur Sanmilan Kapamanpon Bangso program along Atsa alang litum amithang a culture akekan kachepate haihui chepate pon Lapen pregjam Adim mate Halloween anathu pen setami nang chetong dunsi Jhumur akekan nang chepate dun Lapen special guest Dhiraj Goala President Atsa Central Committee chetong dun Lapen guest of honor KAC MEC Sar Povitra Rongpi Aluhi Aman Peng Pen chetong dun Lapen bangso program along Ongdong kithekiding mate Tea Tribe Lapen Rongaratum anta Cherap Chetodunsi Mesen Pen Program Pachun Pon Long Choki Hola Pen Philip Tiso Luchikimi News Karbiang Long मोर लागल भारी आखोड़ा बंदना करी तारा सत्य को नाम धरी एगो माता गीत मने करी मदन जुग मोर लागल भारी देखो माता गीत मने करी मदन जू मोर लागल भारी আজি চতুৰ্থ বাৰ্ষিক ঝুমুৰ সন্মিলন 2021 বগিজান চাহ বাগিচাৰ খেলপথাৰত আমি আয়োজন কৰিছোঁ নিলিপ উপশাখা আটছা আৰু বগিজান প্ৰাইমেৰী ইউনিট আৰু লগতে বকাজান শাখাৰ সহযোগত আমি এই অনুষ্ঠানটো পাতিবলৈ আমি আগবাঢ়িলোঁ আৰু দুদিনীয়া কাৰ্যসূচী আছিলে 18 আৰু 19 ডিচেম্বৰ আজি দ্বিতীয় দিন আমাৰ 19 ডিচেম্বৰ কাৰ্যসূচী চলি আছে আজি বহুত জাগাৰ পৰা এই অনুষ্ঠানত যোগদান কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিলে বোকাঘাট যোৰহাট তিতাবৰ এফালে বোকাজান আৰু এফালে গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা ঝুমুৰ প্ৰতিবেদন কৰিবলৈ আমাৰ এই অনুষ্ঠানত আগবাঢ়ি আহিছে গতিকে সমূহ ৰাইজক এই অনুষ্ঠানটো সফল কৰাৰ কাৰণে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু সকলো ক্ৰমে সকলো যি ঝুমুৰ সন্মিলনক এই চেলিব্ৰেট কৰিছে সকলো পাব্লিকক মই আমাৰ কমিটিৰ ফালৰ পৰা মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ Lip Atsa Committee Pen Petar Pipon Bangso Kijusi Arnilo kasi Ratamay Pialong nili Panda nang Kepa Teng Pen nili Chitong Dun lo lapen Mesen Pen Pini Pachun Long lo lapen Alang Tum Setame Methang culture Anso Seke Pang Chuji Pang Anso Seke Pang Tangye Pang Alang Tum ta Bori Pondolo lapen Kaprek Adim Pen Setame Alang Tum nang Kachipate Dun lapen Methang skill lapen Methang Ketek An Ben Kiplang Dun Kipak Lang Dunye Pansi nang Chipate Dun lo Mesen Ben lamang sa program Pachun Long kasi nili Honorable CM Sir Alang Panda Akiro PG lak Theke ilitum Nilip bagan lo nilip along sidol lo Bogijan bagan ke kasi Bogijan bagan la
Tiharu Bosti la pen boson line la bangso tower ke bonai PG selam PG pu selang di dilepan nang pacini lo la pen aku Bogijan bagan long setame cultural natu ke paprang ji phan cultural hall setame selam PG phan Paklongkam KSA head branch atung matijong ajik loni phai kesel kep arni aban ken arpu kimi puthot kache pekpon thu laban so amaya long mai kachari pon ake hai ruksan tok di ahin pensi mai jari pon do la pen alu hi pachini pon sekretary hin pensi pachini pon do laban so amaya long mai ken development pen kache tong CEC General Secretary ke hai puthotera DPR ke hai agency Barbaba Skilling la pen Hauraghat Regional Committee along pen General Secretary ke hai Budhatera AGS ke hai Division B la pen Finance Secretary ke hai Jona Singh Terang Assistant Finance Secretary ke hai Hanson Terong Cultural Secretary ke hai Gobind Milik la pen Penang an KSA along Klembang Phu ke theke dingatu Chetong University Labang so body reserve mate akimi arpu kache pekpon along Puthot arpu kimi ke deng pon President ke hai Rupsan Tokbi General Secretary ke hai Samsing Terang Rason se kapre anak setami aban arpu pen Puthot akimi arpu chepon tilu Labang so amaya long CEC along General Secretary ke hai Budhaterang hin pen kaning je pon non ke bang jilang along setami CEC hin pen kai kita nang cerap cetodun verpo lapen ke claim ke dam asan among tuan setami bidi sore cethan cimun pon bom lapen paklongka mahawar along ke damtang asengkan paklongka mahawar along kaprek asong dolo buai phet setami non puthot ekai vet pen ning si vet pen paklongka mahawar along puthot KSA asong karjap thipji aphan KSYC USUKA asong pen Jingrum si puthot jako kachepang tang ponke paklongka mahawa angsi KSA tang bonpo lapen kebang jilang arni setami HRC pen setami paklongka KSA head branch along kai kita cerap cetodun gel lapen karbeng long along ri pen kaprek along ri along setami KSA inglong pho atung henlo tang tring lapen khaya phan karjap thibasong KSA inglong pho henlo labang so amai penang an RD doklong alam chimun pon leso aphi ese ke thipen KSA slogan hang ponsi labang so body reserve mati akimi arpu kache pekpon amai mesen pen ajupan nanglo orang pemaji pen Teng Tom Tok Bi Loti Kimi News Karbeng Long ini itu KSA Hauraghat Regional Committee pen isi kachurumi melam he bangala lo paklongkam KSA head branch along aprang penon kacelar ang hek bangala lo non lada head branch along bangke isi aprang songkom songkli kedukok penajok aketikuk elang tumejet heglong lo la solo aketikuk lo ngajet heglong pen penilang tu uwe kimi tum doan hopta ne aprang palang litum cingrum si cingrai cingsai lo la sinon ilitu he kisung apor hut ilitu eklaivet dulu pulutang te ilitu la angsa se ekhe farman longre farman litum kacesong bang aja kong gedung duji polang itu matha sipini KSYC pen cenglo usuka lapen KSA isivet abang so KSA long polong arjap tipen jesong rak penang polang itu masemi enten sipini abang so KSA paklongkam head branch budi di support long seng polo nasi ini tuh karbilo charlie asong Hauraghat Regional Committee pen Curugong tung bangala lo lason thang saksi ini litu kaduk kawe along kaprek karbiang long ahawar alu setame paklongkam ariso yang we kimi tung kimatha sandak saksi along along setame ahawar long setame non asot paklongkam atuma sama asong kepaung ipen eklai vet karbilo char asong atum long cirap cetodun pen lasu sejak kong orang hidun ko sampai ilitum non he kisung apor bang ka ajap tip pen ilitu
थे के सुंग along kachi song pon jaja kong along bang tang pon raji pusmi tu matha po la salang li tu la puson ki matha thek awe ki mie tum du una lang pusmi tu alang li tum han churu polo la sepini bang so KSA head branch Paklong kamahawar aphan la an so se lang li tu cari pon ki nesen ye phan li tu mahin dan sami alang li tum ban dil jume pa jirlo la penil tu mahin dan sami un an mang bidi suri ki pidun dia phan se ni tum ta kadok awe tame pini la bang so amai lang chetong un pen bidi suri pidun lo la si asong kapre ka jesong lo tame ni tu regional committee kan chenglok Central Executive Committee la pen la bang so branch lo tu Cingrum pet pen pilih bang ke klaiwet dopo la pen belog hada hawar mate paklong kam hawalong ki sung ke boy do an bang ke tum cerap cetuk pen si pini pen bang ke tum jap thik pen he farman long re farman ko ke song farman ke keng kam chijor cheng pon po besi ka do kawe true media pen ka do be kar bang lo ra pan da pai ka chini lo la pen la sonda Nijang Karbi Anglong Arlo Kheroni Karbi Lamet Aropini Kheroni Along Sai Hem Impupon Bangso Sai Hem Kang Pupon Lake Kheroni Sport Association Amai Pu Dhon Dera Ahin Pensi Impupon Bangso Sai Hem Kang Pu Along Kejensi Ramdhon Timun Pensi KLA Alama Kajir Ponlo Karbi Lamet Amai Atiripi Achong A Chumbang Ram Singh Khangcho Pensi Karbi Lamet Amai Alama Aputha Etitheni Phan Pachini Ponlo Bangso Sai Hem Impudet Athi KLA Kheroni Aro Chumbang Sam Dera Pen Kitab Calendar Kepaklang Ponjia Phan Pon La Pen Kadu Kaviatum Cherap Choto Dunji Phanka Tuning Report Kheroni Pen Sanjay Kiri Mitikini News Karbi Anglong Kheroni Karbi Lamet me aro Asai Hem Kangpu nasi labang so mei long ai tong dun Kheroni long do media tuman piching si banili chenga klong pen dili ne tong joro lo la pen bangke labang so mei long na ji tong dun achu phalui sar po sar pi atum pen cheng lo da Kheroni Lamet mei long kleng rap ang kadok kawe bangpu bang pi tuman joro lo athema pini labang so Lamet me ro Kheroni Lamet me ro kangpu mangke ekdom aliraja me jumpa milo nasi nili bangke labang so han kachuru bis ahok pe kachuru nei bangke Kheroni Sport Association atumpen la pen Kheroni High School atumpen labang so alang itumi ki me hem asai hem bange itum pan nang Lamet me bang andone masi non nang itum bangke permanent pulo labang so hem kintong theko bangke nang tu kan ko amanikan prosuri ta donoi punang ke tege bangke alang itu pan juruli duni lasi lapena bangke paper media tum Kheroni lo do paper media tum pan dopik paper ni tonu dang tum bangke labang so napai thangti bang lapena labang so lang pai tati bangke jadi seng long pen jurulo lasi pini bangan ekdam alira champion jumpa mela labang so long tonu naga organization mate asong dopik asong non ni dung do bangke ধরমে লং ক্লেম আলাংলি আমে ফুলো লংকিয়ানসি সারানি তংদু আলাং এটু মাসনসন ধরম মে লং ক্লেম সেটা মুনি তুমসি লা মেরা মেলা লা মেলাম চং পাংতাং নংজি লা পেনকে লা মেলাম চং হেলো কারবি খে আতি থে লা মেলাম চং খেই থে বু লা বাংসলাম জিনসি ধরম মে পেনচেলো জুতাং মে পেনচেলো আন dokkawe karbi long la karbi ni sai meba songja po sangai pe tong du bang ning sampik lo lasi alang phanta ni himpen ekdom ekini pani ye lang panchini rilo Lakhain ko rapho Nilip constituency ke parlo Mirdan Baptist Fellowship hoi penta Christmas Carol a program dengpon Pirthe adang Christmas nangli populote Christmas Carol dam lason apor pache tondun si Mirdan Baptist Fellowship atum penta Jesu Kristo amahang ke thek abirta kimi pache thangpon laso program along Sar Samson Teron lapen Babu Terang atum pen ajok si Mai Japon lapen
arna malam mate Christmas carol alam the sar semon rongpi pen ajoksi lam than pajirmi ponlo la pen bangso program along Mirdan Baptist Fellowship adontin abang putin setame cetong dunsi mesen pen Christmas carol a program pachun ponlong pemilo choki hola pen Philip Tiso Lotikimi News Karbi Anglong Pinia Birta ke lapuan se kangton poniklo lagi bom tame LK News Karbi Anglong Kardong